angkura kam nai. Hei, Klose. Hama, bunyi haba? Tahap nih. Syukur. Nahun emai veli gol lah, vei ngandawing kere rumah cimupu do. Saru kam nai. Nawa sama kola tutal abo kere do macimu bure. Ngena take. Ricura. Ngena 1 kilo atau 2 kilo ke hama? 1 kilo pai. Nah hambe kan cewi rong komi ke. Ore lalore. Dia udus nah gol ha. Tiara masalah lengai. Kan cewi nos to irung komi ke. Terima kasih. Ake golamu. Mai veli wali pum kento pedre. Alhamdulillah boleh ngai. Terima kasih re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warkaringum nahung gomi hama ana. Mo dapla karingud dou. Klose au maksud ngomi kering kendakem nahu ke? Timba bawei nahu 1/2 kilo gola ke. Gomi Ramai beli nahu 1 kilo akan den gola re. Re damada bang gomi nang taka gola akan den. Klose iwop ne gola kere. Terus? De timba boda klose. Timba. Ngena was mporo nang timba coba na. Bune? De tiap orang kura re. Sto im kura hamae. Ira. Tingawan pa adatsi. Iha datsi ke. Lembo ade hamas mporo. War pas ke lengas kilo ke iha datsi akan den nih. War mai balik pala ampun tahu datsi ke de charwe. Iyo ndokem bora akarau na hore. Deten datsi re. Klose. Ain amba kena ke kentuwung gomi re. Sama pelampanga ambang gomi ke. Nahu si tiara masalah na lengai. Pala ngeri lau kento stoi ambang gomi ke. Dima bangkrut. Hi? Urusan gomi. Cong gomi. Amba nahu berne nahu ketek kalondo ni urusan gomi dongge cep mai velin tak akhirau pai dang gomi mamai kangango veki mamai protes aranahu tiwardo makalai pesa veki gomi take dan gomi ai nanun torero di doura viake nah mu ava umne katopa nipom hatuta makolare so sia